53 بله. ملقدي تفضل. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. Emniyeti gazayı, gıda güvenliği, yeki az mesaili mühim devamı beşeriyet. İnsan toplumunun en mühim sorunlarından, meselelerindendir. Ve muvazzat-ı an ve buna paralel olarak selameti gıda, gıda sağlığı, gıda sağlığı da her ruz bişler, her gün daha fazla, az ruzi biş, bir gün önceki günden her gün daha fazla mevridi teveccühi masraf kunendegani mahsulat-ı kişaverdi karar mı girer? Yani tarım ürünlerinin emniyet-i gızai yeki az mesail mühim cevami beşeris ve muvazzat-ı an ona paralel olarak selameti gıza niz her roz devam ki bişter. Her roz bişter, her gün daha fazla. Evet. Evet, az rozi biş, yani bir önceki günden her gün daha fazla, her gün mevridi teveccühi masraf kunendegan mahsulat-ı kişaverdi karar mı girer? Yani tarım ürünleri kullananlar tarafından söz konusu her gün artmaktadır. Evet. يعني دبا او كمان دقات وان دكشينه. Efzayişi cemiyet, nüfus artması, zarureti efzayişi mahsulat-ı kicavezi derpeyi daret. Yani dolaylı olarak bu nüfus artmasıyla birlikte tarım ürünlerinin artması da zorunlu bir şekilde takip ediyor. O da onu takip ediyor. Nüfus arttıkça yetersiz kalınca dolayısıyla tarım ürünlerinde artması gerekir. Ve bu da derhal yani avzayişi yani top mesela cemiyet yani bir nüfus kazıyla be ihtiyacıya darurata mahsulat tarım ürünleri şey ev ciha tabii derpeyi darat o da takip eder. Yani paralel olarak düşün. Beli. Ve derhali eski bu da bir durumdadır ki berayı hıfz-i mahsulat ürünlerin korunması için ez güzel afat, bu afat yani onlara zarar veren ve bimariha ve o ürünlerin, tarım ürünlerinin hastalıkları makadiri ziyadi afet kuşaha ve daha fazla, daha çok miktarda bu ilaçlar, bu zirai, bu ilaçları. Afet kış, bence afet kış. Onları öldüren, yani hastalıkları, o ekine zarar veren. Yani o ilacı, yani o ilacı karşı zararlıya. Beli. Her salı, her yıl cihan masraf müşevet. Her yıl dünyada bunlar kullanılmaktadır. Ki ilave ber aludegi muhit-i çevre yaşamının kirliliği üzerine ilaveten selameti masraf kunendegani mahsulat-ı kişaverzira tehdit mikunas. Yani bu yaşam çevre kirliliği üzerine bu tarım ürünlerinin kullananların sağlığını da tehdit ediyor. Evet, tehdit etmektedir. Karşına uzmanlar mütekiden inanıyorlar sumumi ruhi sutuhi mahsulat ürünler üzerindeki zehirler ve hatta hatta ürünlerin içinde meyvelerin dokunması, ne yapması, örmesi mi? معتقدا سموم الرؤية سطوحي محصولات يعني وان جعليه كل الرؤية محصولات وكرية سيبا وانا وحتى داخل بافت ميوها حتى انظري دوقية ميوه داجي evet, meyvenin doku içerisinde de sebzeler, yeşillikler
ve daneler ve buğdayın taneleri tecemmü mikonent. O zehirler ne olur? Toplanıyorlar. Sumum evde toplu ben yani. Toplanmıştı ben. Böyle. Eğer süsteni meyve ya grefteni post her ne kadar meyvenin yıkanması ya da onun kabuğunun çıkarılması, pişirilme kabuğu alınıyor ya. An hengam mesela o kullanma, meyveyi kullanma sırasında. Süleyman Masum mikrofona خود چیشکی دنگی بی بگره Süleyman Masum çişki اوکی بگره دنگ ده O meyveyi yeme kullanma sırasında onun kabuğunu çıkarmak, atmak veyahut da meyveyi yıkamak her ne kadar rahi berai kahış aludegi her ne kadar o kirliliğin azalmasına bir yol, bir vesile ise ama in kahış aludegi fakat yalnız bu kirliliğin azalması şamili aludegi hayır sati yalnız o meyvenin dış kabuğundaki kirliliğe kapsamaktadır. Çıra ki çünkü zududeni afet kuşiha zedudeni o öldürücü şeyler ilaçların vurulması ki deruni babti mahsulat yani embejin sertmesi yani dökmesi sertmesi evet. Yani bu yadvedere de manalı. Beli o öldürücü ilaçların sertmesi ki deruni babti mahsulat bu ürünlerin dokusunun içinde serpilmesi nüfus kerde bazen onlara da etkiliyor. Yani bunlara serpmekle bu ilaçlar o mahsulatların dokuların içine de nüfus etmiştir. Yani. Evet, etkilemiştir. Evet. Takriben yaklaşık olarak gayri mümkün değildir ve in tehdidi berai selameti mahsub bir şevet. Yani yaklaşık olarak bu sağlığı için bir tehdit sayılmaktadır. Yani bunlar da bu zehirli şeyler döküldüğü zaman o dokunun içine verildiği zaman aynı zamanda bunlar yani düzeyde olsa yıkanmakla gider. Ama dokunun içine gittiği zaman aynı zamanda تقريبا غير ممكن يعني خد بالك كاش اما ان كاش مثلا تقريبا غير ممكن يعني جبالك نفوس كريه دندره وان دوقيه وي محصولي ده اذا او كيم كرنا وي علاجي يعني ممكن هنا السريه وي تمام اما كيم ده اما دندره وي ده بناي شوشتن كي تهديدك يا لسان sağlığa insan hasardı be. Tabii, lütfen sağlığa ihtiyatları belli. Evet. Ecviya bakayım ben buna. Bakayım hocam. Ne عندك ام جرا بالي حكي نمين الكلام كي جا ولا برمم كار من بقينا جرا مسابقة خلصا يمكن بله تحقیقات جدید نشان میدهد که دیدن لبخند نوزاد در مادران لذت طبیعی ایجاد میکنند. هنگی araştırmaya نشان دادن که کناندنا زاروکا دیتنا تبسم زاروکا دیتنا تبسم زاروکا لسر ده evya lezzeteki doğal, lezzeteki tabii peydert keşuana. Evet. Nuzat yani bebek, yani bebekler, sabiye küçük yani, sabiye kunud ben yani. Bene. İn lebxan qismeti marbut بپاداش مغز و مناطق مربوط بپردازش احساس بپرداز احساس بله شناخت و تولید رفتار را در مغز مادر فعال میکنه بله تبسم هانی بله قسم مربوط به پاداش قسمی که گریدای به پاداش مغز یعنی پاشیا سریبایه أنا پاداش بمعنى ödülü o evke yani. Şabaş. Şabaş o padaş o ödülü kudbejin ya. خاطر ده چه شده مربوطه به پاداش مغز و مناطق مربوطه به پردازش
شيء إحساس پردازش احساس بله يعني جريداي اوكا ميجي ويا ظلام مغز يعني بتجي مثلا ميجي القاشيوي ام بيجن وك ادول اكيد ده مثلا تشكي كو ام بيجن تشيد به القاشي مثلا كي كان ويزارو كي تشيد به وقت ميجي جي كي جو صحيح كو ميجي ادول بدا القاشيوي مربوطه بويجي يعني او جي قبل كروسا وسنر دماري ودري يعني اكدبن يعني حس دكن كوفاي صبي كانيا او يا اجا ميجي تخازا دياويجي ادل كي بدا او دياويجي ادلاوي شي اشتا حركه نوكو او لذات طبيعيه ومناطق مربوطه ببردازش احساس ببردازش احساس مالي او بلغاكو جريداي ببرداز احساس يعني كو بر لا شيء يعني پردازش عمل يعني إشلام نه إشلام بله یا إشلام يعني إشلام جي أو جي قاشيو سطيعو يا إشلام ضافن تركيز بين بله إشلام دبين يعني كبر هيس إشلامي جريداي بويا آوي بلجي شناخت وأبيا وهاتي ناس كرن يعني الناس كرن وتوليد الرفتارة وتوليد الرفتارة وتوليد مثلا يعني بمجن أوكي رفتاري دوران شكلي در مغز مادر در مغز مادر ميجي ديدا بله فعال میکنه يعني راد حركة يعني فعال بله در آزمایش های قبلی که مربوط به احتیاط به مواد مخدر بود دبان araştırmayı بريدا كو جريداي ب نه araştırma أظلم يعني دنمه باردون ده دنمه بريدا كو جريداي ب احتياط يعني كو كربون alışkanlığı بمواد مخدر بود يعني كو مثلا لا مخدر بود تمام يعني كو ev جوانات من uyuşturucu مواد uyuşturucu yani. Uyuşturucu madde eve kırmın alışkanlığı duanda ica eve giredaye buan nis in mantıqı der mağz faal şöyle buden evji ve bölga beyin aktif dikin. Yani دوي deneme da جي دي ساعيني او بلغا جميجي يعني دكته فعاليته و يعني تبكي نشاندا. Yani bölga her diye yeke. Hediye Eva bir şey etkilemiş be. Şahar pödüşk ez danışgahayı pödüşkiye landan berruyi ez danışkedeye pödüşkiye landan berruyi 28 maderi ki برای اولین بار صاحب فرزنده شدن شدن بله چهار حب دکتر اب طب فاکولتسیا لندن لسر 28 حبده که تزه جارا اول صبی وان خوده دایه فرزند شدند و فرزندان آنها بین 5 تا 2 ماهی بودند تا 10 ماه بودند پیمون جیل نبرا 5 و 10 ماهی را بونه تحقیق کردند آبان 5 araştırma کرده کی کردند کی و از این مادران واندیا خواسته شدند خواسته شد جوان دیا خواستن در حالی که توسط دستگاه یا اسکینر مغزی او اسکینر رسیده اسکینر چیه؟ اسکینر مغزی اسکینر مغزی بررسی میشوند بله در حالی که یعنی با آراجیتیا دستگاه یا اسکینر مغزی یا دستگاه yani sistem yani sistem ya ji اسکینر مغزی ya ji tarama ambejin مغزی بررسی میشوند بررسی میشود که وره incelemiş kirin آجوان خواستنه بعکس های نوزاده خود
بیانستما او زاروکی خو وانا فوتوغراف زاروک فوتوغراف زاروکی خو و نوزادان دیگر عفوا خیلی خوب دستگاه خیلی کاری پیجاتی توسط دستگاه توسط دستگاه یعنی سیستم یعنی سیستم یا اسکینر مغزی یا جی مثلا بین تراماسی که میشوند یعنی وانا وقتی که مشغول بوی سیستم و میجی و یا جی تراما میجی بن براوانا جی لفوتوغراف زاروکی خوب نه یعنی وانا وقتی که وان مروا وان او کناوی وان شنه وان تحقیقات شیا برا او جی دوی اسنای دا لفوتوغراف زاروکی خوب بنیرن جبوك وانا جي مثلا كابنر ميجيدا تشيد بي يعني ببين بعكس هاي نوزاد خود و نوزادان دیگر نگاه کنند لفوتوغراف زاروی خود لفوتوغراف هنکی دنی بنیرن این دستگاه به سیستم این دستگاه مناطقی به سیستم بلغا از مغز جنبین را کی فعال میشوند کو اکتیف دبه به صورت نقاطی روشن نشان میدن وصا نقطه وصا aydınlanmış gibi وصا yani ev sistem هانه مناطقی از مغز را اینکی بلغه میجی را کی فعال میشوند که یعنی بجند کردن فعالیتی یعنی aktif دبن canlanmış دبن اوه دستگاهه وی وان مناطقه یعنی به سیستمی وان مناطقه به صورت نقاطی روشن به اینکی نقطه وصا وها رعنی نشان میدهد نشان داده یعنی سیستم وی اوكا وقت نقطه رعنی وصا وين بلغه نشان داد و وانا حرکت دانا و جریان خون در مغز را اندازه‌گیری میکنن و وصا حرکت کردن خوینه جی دمیجی دا ölçüyavi destine ölçmüştken yani ölçmüştken yani ölçüyavitken beni سيدي مالا معصوم تو بخير هاتي ازولام كريمك كنتم سعيد بي لبرا والله اعلم سيدي مالا معصوم نفسه سيدي مالا عبد السلام تو بخير هاتي ناخیره و صدا شما بخیر بید ونشتر ازی به آبی پرچه لویاته کرم که صدا که از پارچه نبینیم و با متنه و دوسیت کاری مرا بامیش از آبای لطه پارید کن او راحته اشت هادي كرم که یا الله تدی نه تینو انا اکرانم تو نبینی اكرام قاعد بيني ما بتاع اكرام عشان نلقي تساكت انا اكرام انا تشيك از باجش طبابي من آبيتي اصلا ده تناويني كرم كما هو شورای تحقیقاتی ملی امریکا بله كرم كما اوري شورای تحقیقات ملی امریکا او شورا اوكي تحقیقاتی وی فرق بين تحقیقاتی و تحقیقاتی شورای تحقیقاتی ملی امریکا بله هو مجلساوي يعني ناس هو لجناوي يعني با انتشار گزارشی به بلابونا خبره که درباره افزایش بیش از اندازه زباله های فضایی درباره حق افزایش زیاده نه زیاده بونا حق زیاده بونا بیش زیاده تری از اندازه زباله های فضایی یعنی در حق زیاده بونا زیاده تری جوی مقدار زباله های یعنی چوبی نه بکنم بشه او ویدیو اونا که دید که بنده بون او دوبن نیز که کسنه دوبن یه فضایی هشدار داد اصلا هشداری داده است یعنی هشیاری دایه یعنی آگاهی دایه این شورایی که او مجلسه هانه یعنی او لجنه هانه یکی از مؤسسات زیر مجموعه آکادمی ملی علوم امریکاست یک مؤسسه دبن کوما آکادمیا ملیا علمیا امریکاییه yani یک جا alt kuruluşu var demek.
دبن کما آکادمیا ملی یا علمی آمریکا هی اول یک جوان مؤسسه و سازمان مونونه در گزارشی که روز پنجشنبه منتشر کرد در گزارشی که خبره که یعنی نوچه که روز پنجشنبه روز کمی منتشر کرد بلاف کربو بله خواهان اتخاذ تدابیر جدی برای تمیز کردن فضا از چنین اشیایی شده است. خواهان یعنی داخوازی او که کرد نه اتخاذ تدابیر خواستار یعنی خواهان شده است یعنی خواهان شده است یا به هر نه یعنی داخوازی او که کرد اسلاندنا تدبیر جدی برای تمیز کردن فضا جبونا پاکش کردن فضای از چنین اشیایی جبون تشت اوها شده است که یا داخوازی بیا این کارشناسان اوان کارشناسان یعنی وان مردهان وان پسپورا یعنی وان بله او اجا این کارشناسان یعنی جبان او کان وان پسپور یعنی پسپور uzman فتنا كعين یعنی وان پسپور یعنی هشدار دادن که یعنی آگاهی دانه که میزان این ضایعات هم اکنون به سطح هشدار دهنده‌ای رسیده است تا حد اکنون بخوینه اکنون نمی‌سازم کسی اکنون بله جواب پسپور هانه خبر دانه کو آگاهی دانه کو میزان این ضایعات وياري يعني مقداري من ضايعات ميزان نبانا من عربي بتشنه لا انا ابنينا يعني قدر وان ضايعات وان تشتهون كل زايد بنشن هم اكنون نها به سطح هشدار دهنده‌ای رسیده است یعنی نها گهشتی سویا که یعنی ویاریه یعنی ام بیشن ویاری کردن یعنی خطره بله رسیده است تا حدی که یعنی گشتی حدی که وساکو میتواند بکاره خطری جدی بله خطری جدی یعنی تهلیکه که وسا جدی برای ماهواره ها یعنی بجبون وان او ویدیوان یعنی به حساب بیاید یعنی خطره که مزون وره حساب کردن او جبون ویدیو یکی از کارشناسان شورای تحقیقات ملی امریکا یک جوان پسپوره و شورای تحقیقات ملی امریکا میگوید دبیجه حتی اجرام بسیار کوچک یعنی جرم و جسم گلک بچوک در فضای میتوانند یعنی دکارن مشکلات عظیمی فسکری که گلک مزن ایجاد بکن پیدا بکن مشکلات پر مزن جی کارن ایجاد کنه یعنی جسمه کی بشوک کارن کی مزن چه بکنه برسید جزاكم الله خيرا خدي خير اول مزن كان مالا معصوم لفرا مالا معصوم سيدي مالا معصوم نه حاضره سيدي كريم گزونا ولا سورة طاعتي ان شاء الله 15مین جشنخانه سینمای ایران یعنی 15 سینما اویا ایرانی یعنی بایراماوی با معرفی آثار برتر سال سینمایی دیگر داناسینا اثر ان باش یعنی ان اوی باشترن ده سال سینمایی دا او 15مین جشنخانه سینمایی برگزار شد یعنی gerçekleşmiş bu چه bu در این مراسم دوی مراسم دا yani جشنخانه انا قدام من فستیوال yani vak festival ki mesela bejin şey bejin festival da bejin başka tişkinleş de در این مراسم دوی مراسم دا که در شامگاه روز جمعه و ایوارا روز جمعه 25 شهریور 25 ماه شهریور در عمارت مسعودیه بهارستان در عمارت یعنی بنا
يعني بيجن عمارات جاء وكرت بيجن يعني بناء بيجن ببنا مسعودية بهارستاني برگزار شد که gerçekleşmiş bu تعدادی از نویسندگان اجماع کی جیازاره و هنرمندان و هنرمندان سرشناس و صنعتکاری که مثلا مشهور و معروف ایرانی نه از جمله جناب وان محمود دولت آبادی ابی مروکی شهردار روحانی ابی مروکی ددنو و همایون شجریان و ابی سیا آوانا جی حضور داشتند حاضر بونه یعنی وان نویس یازار و هنرمند و معروف ایرانی و جناب وان هرسیا جناب وان دا حاضر اوی ام ببیجن سینما اویه و فستیوال اوی سینما اویه بونه اصغر فرهادی ناوی مرکه کی فیلمش جدایی نادر السیمین فیلمی وی yani katandına nadir je simini. Nadir nave mereke, simin jina ve pireke. Yani filmeke ve ser jabqatina jinu mereke, jabqatin her berden ve servi. O hani kitiş müşteriden entrika küçük bel servi hava devam. Ke filmek çekirne yani. Asal Feradi ki filmeş ki filmi vi cüdayi nadir el-simin tavanist kariye چهار جایزه بهترین فیلم چهار ödülü en baştırı filma kargerdani yani yani yönetmenlik hem bejin filmname orijinal filmnama orijinal hem bejin ve senaryo yani ve behterin bazigeri mükemmel o en baş yani en iyi embejin yönetici, en iyi embejin senaryo, en iyi oyuncu. Oyuncu Şihab Hüseyni'ye ra bana bedes aver elde kirni. Hengame deryafte caize guft ve Asghar Ferhadi de vakta girtina ödülü da guft ava gotiye. بعدیدن این جمع و صحبت‌های آقای دولت آبادی دیگر دیتنا و جماعت یعنی و توپلمی و خبردانا صحبت آقای دولت آبادی یعنی از غلام عفوا ایرانی اوقاف غین دوخینن آقای بله آقای جدی آقای ندوید آقای امجید بین آقای یعنی آقای یعنی آقای دولت آبادی یعنی آقای یعنی شو معنی آقای یعنی او چونه ساین بای فلان بیوانه دا آقاد بشت سنا قافل بله آقاد بشت دیگر خستگی در من نماد ایدی یعنی وقت بجه yorgunluk و rahatsızlığı و نخوشی دمدا ایدن نمانه خستگی yorgunluk erajd bejin نخوشی erajd bejin بعد از امشب پشتی به شواهانه کی به برلین برمیگردم پشتی به شبه که از هرم بزورم هرم برلینه با انرژی بسیار برخواهم گشت یعنی به انرژی کی پر از بزورم برلینه آقای فرهادی همچنین جایزه نقدی جشنخانه سینما یعنی آقای فرهادی جی هر روز اوجی جایزه ödül نقدیه جشن یعنی امبیجن eleştiriye جشنخانه سینما به خاطر بهترین فیلم را به سبب یعنی جو en başı filma به شاپور قریب ناوی مروکیه کارگردان قدیمی سینمای ایران که yönetici ki kevne sinemaya İran'e yani eski yöneticilerdendir yani demek ki sinemaya İran'a abiye duy ihda kert jbira hediye kiriye dair yani. أسألكم الله خير كثيرا. وده خير أول ما زين. أزغلام عفوا أو هبال بريجو أو مزيجو بايران مزي عندشكو هبال جو فستيوال من الجسن فمعناه قطلمايا. يعني قطلمايا بي.
kutlama, جشن اصلا بمعنى عيد وتبريك وkutlama. Evet, ama libeleri kutlama yapar. يعني الجورة مقام يدن الذي مقول تشتكي دن يجي دبيجن ويكون أوهاد بيجن ما جاي دن دنجي خنكر. از دخوزی نیخم از اونم دقیقی. از آن کارم ولشوز دکین هر سیده. خیلی من نذکر. بل الجشن شنلی bayram, şölen, ziyafet. Ana Ceşne Hane sinema bilirsiniz, sinema evi kutlaması. Tamam. Je kutlama yaptık da festival ha. Evet. Je yaptık da festival. جشن واره